Nakagipatikin 2.5% nga inflation rate o kalaksen pagitaas ang presyon mga papliton nga serbisyo ang sinirangan Visayas adto na kalabay nga Enero 2026, doble ton porsyento nga nahipatik adto na kalabay nga bulan, subay ton datos nga ginpagawa sa iton Philippine Statistics Authority. Kunig ko kumpara, mas itaas ang nahipatik nga inflation hadto na kalabay nga bulan kumpara 1.4% nga nahipatik didahaton December 2025. Sumalakan PSA Region 8 Chief Statistical Specialist May Almonte, ang pagitaas ang regional rate hadton Enero in mahitungod han impluwensyahan mahinay nga pagkiwahan presyon mga pagkaon nga non-alcoholic beverages sa 1.4% didahaton na kalabay nga bulan han Disyembre. Nakita ang itaas nga inflation rate sa mga karne ngan mantika, tambok, harina, tinapay ngan iba pa nga karanon, pasta products ngan iba pa nga cereals. May ada gihapon kalaksen inflation rate sa balay, tubig, kuryente, gas ngan iba pa ha 3.2% tikang ha 1.2% hadto na kalabay nga bulan. Lakip gihapon ang mga kaunan ngan accommodation services ha mga nakadugang hiton inflation rate, kundi inti kang ha 0.8% didahan December 2025 inagin 2.2% ini hadton Enero yana nga tuig. Lima naman ha unom nga probinsya han rehiyon ang nakapaghipatik hin itaas nga inflation rate hasyahan nga bulan hiton tuig. Halima nga probinsya ang Samar ang nakapaghipatik hin pinakahitaas kundi inti kang ha 2.7% in sumaka ini ha 5% hadton Enero. Ginsundan naman ini hiton Eastern Samar kundi inti ka nga 0.2% inagin 1.2% ini. Sumunod gihapon ang biliran nga nakapaghipatikin 2.4% nga inflation rate hadton Enero tikang ha 1.7%. Ang Leyte ha 2.3% tikang ha 1.3%. Guti ay naman ang naging paggiwa Northern Samar kundi inti ka nga 0.5% inagin 0.6% la ini hadton Enero. Samtang napabilin naman itong Southern Leyte ha 1.7% ang inflation rate hini haduha nga magkasunod nga bulana. Ang Tacloban naman kung nag-uusaan nga highly urbanized city ha rehiyon inakapaghipatik in 2.6% nga inflation rate hadton Enero mas itaas kumpara hadton 2% nga inflation rate han nakalabay nga Disyembre. Ginklaro naman ito ng Philippine Statistics Authority nga iton hamubo nga inflation rate hindi rin nangangoregsidngon nga naubos ang presyon mga produkto, lugod inigin papasabot hini nga padayon iton paghitaas ang presyon mga papliton pero mas mahinay nga dalagan. Tigang din Bombo Radio Tacloban ini Bombo Veronica Ocasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!